reka turebe proximity ntago hari amahirwe menshi yuko izi drone zishobora kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ariko yakubwiye ko yarasa ni Kigali yibereye ahantu. Icyakabiri bantu bigoma mwebwe bo muri M23 n'abandi, you have to be security conscious. Sino ndakubwiza ukuri ibyihebe aba mercenaires barabashyira drone mu gahanga baragutera cyarigiye tutabivuze tubateye amatelefone mwirirwa mugendana iryo korana banga ribegere muri kugendana naryo mwari viruhane. Ni nabwo bwa mbere mbonye n'inyeshyamba ifata inzu zibehavinga nk'aba slay queen ikafata inzu ikaberimo rwose binazwi ngo hari ni kwa General Lewis. Seriously bari basabize hari ni kwa General arimo araruhutse akaba afite n'ibiremwa byamwegereye. Yes, akaba ari no mu kubyina n'inka zimukamirwa hari yaruhutse ugabati bararuhutse ucari yararuhutse General. No, niba adapter narakubwira muri bakwitwaye kinyeshyamba bakabanza bagahatana guerrilla tactics nizibananira you people muraza gupfa urushorongo one by one kuko ira ntago ari ukujya gusebura. That is if you are in the struggle. What is the meaning of the struggle? Ikindi gihe nshaka kubwira Kelese kuba bahagarara bakavuga ngo dore Kisekedi yarashe. Ibyo niba biveho bahaguruke bajye mu ntambara. Yes, nabone kuba ngo yarashe sebo ko barashe Kisangani ariko muraririra nde nge kuba ngo dore yarenze ku masezerano nabo barashe Kisangani. Oya intambara yo ni intambara. Ibi ntekeza ko intambara ikwiriye kuba open. Yes, bari mu ntambara nakwirurira rwana n'ibyango bivemo. Rwana n'ibyango kuvuga ngo dore murebe ngo yarashaka. Okay, none nitubirebaze ko turebe murwane cyangwa nibyanga mu bivemo. Kisekedi mukanya yakubwira ko zavuye ahandi muyaye muri petit pays. Ndakurahiye nibigera saa 10 mu yatarava ko u Rwanda rwazohereje singaho ndi adabati drone z'u Rwanda vona zibikoze kugira ngo bareta bisanisha n'ikintu. Ejo president wacu yabonanye na Macron. President wacu yaritabiriye inama ku bya nucléaire hariya mu France. Babonana na president w'igihugu cy'u France baganira ku mutekano mu karere. Ibyo nabonye mu makuru nyine yasohotse. Ibi bintu bari buze kubisanisha bavuge bati dore ba professeur president wabo ari hariya kugira berekane ko turi babi bohereza drone zabo mozi cyarimo abafaransa cyangwa no mucurabwenge wabo sha zinga cyebe bintu sikituke nabwo mukacyagiye muri press conference ari president yavuye muri Amerika bavuga ni bure tugiye kumumenya. Yesu mumenya. Okay, now twihute. Ibi bintu byo muri Kongo urabona byerekeza imbere yo kunsomera ubwo butumwa. Ibi biri kwegeza ku ntambara ikomeye niba M23 ifite imbaraga zo kwirwanaho cyangwa se kwiherezo ryayo. None se reka turebe proximity. Ntago hari amahirwe menshi yuko izi drone zishobora kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ariko yakubwiye ko yarasa ni Kigali yibereye ahantu. Bise hari gishe cyawe kibaye. Urashubije. Yarabyivugiye usomera ubwo butumwa. Ujangarure mijwi gese. Avati. Moi je peux attendre Kigali. Attendre Kigali sans toutefois y aller. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure Urugamba official. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe mu mujyi wa Goma, amakuru aravuga yuko abapfuye bakomeje kwiyongera. Nyuma y'abantu batatu bari batangajwe ko baguye muri bino bitero, amakuru aravuga yuko abapfuye bamaze kugera kuri 7. Ibi bitero by'indege za FARDC mu rukerera rw'igenekerezo rya 11 byibasiye umujyi wa Goma. Ni ibitero byaguyemo abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Umukozi w'umuryango wa UNICEF yaguye muri kiriya gitero.
Madame Karine yaguye muri biriya bitero bya FARDC byagabwe mu mujyi wa Goma. Iyi foto murimo kuraba ni y'umugore w'umufaransa waguye mu bitero bya za drone za FARDC mu mujyi wa Goma. Nk'uko murimo kubyibonera kuri izi video, inzu uyu mugore yararimo mu mujyi wa Goma yarashweho na za drone za FARDC. Uyu mugore yarari mu nzu ikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Iyi nzu yarashwe n'indege za FARDC. Izi ndege kandi zarashe kuri MONUSCO, neza hafi ya MONUSCO harashwe. Abasirikare ba MONUSCO nabo bagaragaye barimo kuzimya amazu yari yafashwe n'inkongi z'umuriro zivuye ku bitero bya za drone kamikaze za FARDC. Ibitero bya Kongo muri runo rukerera rw'igenekerezo rya 11 byari ibitero bikomeye cyane. Amakuru y'ibanze aragaragaza ko ibi bitero bya Kongo byari bigamije kwica abayobozi ba M23. Ni ibitero byari bigendereye kwica General Kabila wigeze kurongora igihugu cya Kongo. Hafi y'ahagabwe ibitero ni ku nyubako ya Joseph Kabila. Za drone zari zigambiriye kwica Joseph Kabila ariko zamuhushije nk'uko amakuru dufite arimo kubyemeza. Ntabwo Kabila yigeze araswa, ndetse biravugwa yuko atarari muri kariya gace ubwo za drone zamishaga urufaya rw'amabombe mu mujyi wa Goma. Ntabwo Kabila yarari mu mujyi wa Goma, bamuhushije rero ntabwo bamubonye. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ibitero bya FARDC bigaragara ko byari bigambiriye kwica abayobozi bakuru ba M23. Ngo ni ibitero byari bigambiriye kwica General Makenga ndetse na Bwana Colonel Nanga. Amakuru aravuga yuko ibitero by'indege za Kongo byibasiye inzu zagendaga zibamo abategetsi bakomeye. Izi nzu zarashwe zose ngo ni inzu byakekwaga ko zibamo abajenerali ba M23. FARDC rero yari yagabye ibitero ishaka kwivugana abakomanda ba M23. Ni ibintu biteye ubwoba. Nk'uko mukomeje kubyibonera kuri izi video, amazu yahiye arakongoka. Imyotsi myinshi yagaragaye mu mujyi wa Goma kuva ku isaha y'isa 10 z'agatondo. Abarwanyi ba M23 babinyujije ku rubuga rwa X bamaganye ibitero by'ubwiyahuzi bya FARDC ndetse babyise ibitero by'iterabwoba. Bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 yavuze ko ibingibi ari ibitero by'iterabwoba birimo kugabwa n'ubutegetsi bwa Kongo mu mujyi wa Goma. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 we yavuze yuko za drone za FARDC zahitanye abantu bakorera imiryango mpuzamahanga mu mujyi wa Goma. Mu itangazo rya Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitero by'indege za FARDC byahitanye umugore w'umufaransa wakoraga muri UNICEF. Uyu mugore yitwa Karine. Uyu mugore rero yaguye mu bitero bikomeye cyane by'indege za FARDC mu mujyi wa Goma. Hari n'abandi bantu bamaze kumenyekana ko baguye muri bino bitero. Kugeza ubu ngubu imibare y'abapfuye ikomeje kwiyongera. Biravugwa yuko bamaze kugera kuri 7. Mu gihe rero ibitero bya FARDC byibasiye uyu mujyi wa Goma, ibibazo byo kwibaza ni byinshi. Uyu mujyi wa Goma byavugwaga yuko ucunzwe n'intwaro zikomeye zicungera ikirere. Ariko kugeza ubu ngubu byagaragaye ko FARDC irimo kuvogera ikirere cya Goma. Ni ibintu byo kwibazwaho. M23 nayo biragaragara ko iri mu mazi abira. Abihweza ibya politike ndetse bagasesengura ibibera muri Kongo baravuga ko M23 iri mu byago bikomeye. Ngo ikwiye kuva mu byo gukomeza kwirizariza ivuga yuko yagabweho ibitero maze nayo igahaguruka ikarwana. Uyu nguyu ni Bwana Kenisi arongoye TV1 ari kumwe n'umusesenguzi Mutabaruka.
baravuga yuko ibirimo kubera muri Kongo ari ibintu bikomeye ndetse ko M23 ikwiye kuva mu mishinyiko igahaguruka ikarwana. Nimwiyumvire namwe. Icya kabiri, bantu bigoma mwebwe bo muri M23 n'abandi, you have to be security conscious. Sino ndakubwiza ukuri ibyihebe aba mercenaire barabashyira drone mu gahanga baragutera. Cyari gihe tutabivuze tubateye amatelefone mwirirwa mugendana, iryo korana banga ribegere muri kugendana naryo mwarivi ruhande. Ni nabwo bwa mbere mbonye n'inyeshyamba. Inyeshyamba ifata inzu zibehavinga nk'aba slay queen, ikafata inzu ikaberimo rwose birazwi ngo hariya ni kwa General Wiz. Seriously bari bose babize hariya ni kwa General arimo araruhutse, akaba afite n'ibiremwa byamwegereye. Yes, akaba ari no mu kubyina n'inka zimukamirwa hahari yaruhutse. Ugabati bararuhutse ucari araruhutse General. No, niba adapter narakubwira muri bakwitwaye ikinyeshyamba bakabanza bagahatana. Guerrilla tactics nizibananira, you people muraza gupfa urushorongo one by one, kuko iriya ntago ari ukujya gusebura. That is if you are in the struggle. What is the meaning of the struggle? Ikindi gihe nshaka kubwira Kelese kuba bahagarara bakavuga ngo dore Tshisekedi yarashe. Ibyo niba biveho bahaguruke bajye mu ntambara. Yes, nabo niba kuba ngo yarashe sebo ko barashe Kisangani, ariko muraririra nde kuba ngo dore yarenze ku masezerano nabo barashe Kisangani. Oya, intambara yo ni intambara. Ibi ntekeza ko intambara ikwiriye kuba open. Yes, bari mu ntambara nakwirugurira rwana n'ibyango bivemo. Rwana n'ibyango kuvuga ngo dore murebe ngo yarashaka. Okay, none nitubirebaza ko turebe murwane cyangwa n'ibyanga mubivemo. Mu gihe rero abihweza ibya politike ndetse n'abasesengura ibyo muri Kongo bavuga ko M23 ikwiye kurwana urugamba ikareka ibyo gukomeza gusohora amatangazo, hari ubundi bwoba bwinshi cyane muri Kongo ndetse no ku mupaka w'u Rwanda. Hari ubwoba ko FARDC ishobora kongera kurasa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byagenze mu kwezi kwa mbere ubwo FARDC ndetse na SADC bamishaga urufaya rw'amabombe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe imirwano yari irimo kubica bigacika mu mujyi wa Goma. Ni imirwano yasize M23 yigaruriye umujyi wa Goma. Hari mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025. Murabyibuka ko amabombe yaguye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yahitanye ubuzima bw'inzirakarengane zibarirwa mu macumi. Ubungubu rero hari ubwoba ko FARDC ishobora kongera gukora ibikorwa by'ubusazi ndetse n'ubushotoranyi maze ikaba yarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba Kongo barwana nk'abasazi, Tshisekedi nawe arwana nk'umusazi. Tshisekedi rwose ibisazi bishobora kumufata maze akamisha amabombe mu mujyi wa Gisenyi. Ibingibi rero byaba ari ibyago bikomeye cyane ndetse Tshisekedi yaba yikururiye intambara ikomeye. Abihweza ibya politike baragaragaza izi mpungenge. Baravuga ko iyi mirwano yamaze kwinjira mu mujyi wa Goma ndetse n'ibitero by'indege ngo bishobora no kurangira Kongo irasha mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu byateza akaga gakomeye ndetse Tshisekedi yaba yikururiye umuriro ukomeye. Reka turebe proximity. Ntago hari amahirwe menshi yuko izi drone zishobora kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ariko yakubwiye ko yarasa ni Kigali yibereye ahantu. Icya kabiri, bantu bigoma mwebwe bo muri M23 n'abandi, you have to be security conscious. Sino ndakubwiza ukuri ibyihebe aba mercenaire barabashyira drone mu gahanga baragutera. Cyari gihe tutabivuze tubateye amatelefone mwirirwa mugendana, iryo korana banga ribegere muri kugendana naryo mwarivi ruhande. Ni nabwo bwa mbere mbonye n'inyeshyamba. Inyeshyamba ifata inzu zibehavinga nk'aba slay queen, ikafata inzu ikaberimo rwose birazwi ngo hariya ni kwa General Wiz. Seriously bari bose babize hariya ni kwa General arimo araruhutse, akaba afite n'ibiremwa byamwegereye. Yes, akaba ari no mu kubyina n'inka zimukamirwa
hari yaruhutse ugabati bararuhutse ntabwo ucari yararuhutse general no niba adapta narakubwira muri bakwitwaye kinyeshyamba bakabanza bagahatana guerrilla tactics nizibananira you people muraza gupfa urushorongo one by one kuko iriya ntabwo ari ukujya gusebura. That is if you are in the struggle. What is the meaning of the struggle? Ikindi gihe nshaka kukubwira keretse kuba bahagarara bakavuga ngo dore Tshisekedi yarashe ibyo niba biveho bahaguruke bajye mu ntambara. Yes, nabo niba kuvuga ngo yarashe sebo ko barashe Kisangani ariko muraririra nde nge kuvuga ngo dore yarenze ku masezerano nabo barashe Kisangani. Oya intambara yo ni intambara. Ibi ntekeza ko intambara ikwiriye kuba open. Yes, bari mu ntambara nakwirugurira rwana n'ibyango bivemo. Rwana n'ibyango kuvuga ngo dore murebe ngo yarashaka. Okay, none nitubirebaza ko turebe murwane cyangwa n'ibyanga mu bivemo. Tshisekedi mukanya yakubwira ko zavuye ahandi muyaye muri petit pays. Ndakurahiye nibigera saa 10 mu yatarava ko u Rwanda rwazohereje singaho ndi adabati drone z'u Rwanda vona zibikoze kugira ngo bareta bisanisha n'ikintu. Ejo president wacu yabonanye na Macron. President wacu yaritabiriye inama ku bya nucléaire hariya mu Bufaransa. Babonana na president w'igihugu cy'u Bufaransa baganira ku mutekano mu karere. Ibyo nabonye mu makuru nyine yasohotse. Ibi bintu bari buze kubisanisha bavuge bati dore ba professeur president wabo ari hariya kugira berekane ko turi babi bohereza drone zabo mozi cyarimo abafaransa cyangwa no mucurabwenge wabo sha singa cyebe bintu sikubwe nabwo mukacyagiye muri press conference ari president yavuye muri Amerika avuga ni bure tugiye kumumenya. Yes, umumenya. Okay, now twihute. Ibi bintu byo muri Kongo urabona byerekeza imbere yuko nsomera ubwo butumwa. Ibi biri kwerekeza ku ntambara ikomeye niba M23 ifite imbaraga zo kwirwanaho cyangwa se kwiherezo ryayo. None se bidafite ikiganira tabayirukana reka turebe proximity. Ntago hari amahirwe menshi yuko izi drone zishobora kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ariko yakubwiye ko yarasa ni Kigali yibereye ahantu. Bise hari gishe cyawe kibaye. Uranshubije. Yarabyivugiye usomera ubwo butumwa. Ucangarure mijwi gese. Avati. Moi je peux attendre Kigali. Attendre Kigali, ça toutefois y aller.